Halo teman-teman, kita kembali lagi di Ondel-Ondel Channel. Kita mulai pertualangan mencari ondel-ondel yuk teman-teman. Oke deh, kita mulai dari sini yuk teman-teman. Wow, ada apa nih teman-teman ya? Coba kita lihat kemarin teman-teman. Wah, apa nih bergelantungan teman-teman? Apa nih bergelantungan ya? Wow, ternyata ondel-ondel pocong teman-teman. Oke deh teman-teman. Ada ondel-ondel pocong lagi gelantungan teman-teman. Wow. Oke deh, ayo kita selamatkan aja teman-teman ya. Oke, kita selamatkan ondel-ondel pocongnya teman-teman. Oke deh. Wow, ondel-ondel pocong lagi bergelantungan. Oke, kita cari lagi di sini teman-teman. Lah, ada apa lagi nih teman-teman nih? Ada kotak nih. Kotak apa ya? Oke, ayo coba kita lihat ya teman-teman yuk. Wow, kotak apa nih teman-teman? Wow, kita taruh sini dulu teman-teman ya. Ayo kita buka bareng-bareng teman-teman. Wow, wah, ada binatang ternyata teman-teman. Wow, binatang apa aja nih teman-teman nih? Wow, ada harimau, ada zebra juga. Wow, ada harimau sama dinosaurus teman-teman. Wow, siapa ya yang buang kotak mainan di situ ya? Oke deh teman-teman, ayo kita cari lagi deh. Ada ondel-ondel nggak ya teman-teman ya? Oke deh, wah, ternyata ada di sini teman-teman. Ada ondel-ondel polisi. Oke deh, ayo kita selamatkan juga teman-teman ya. Ondel-ondel polisinya. Wow, ondel-ondel polisi. Oke, lagi berdua. Oke teman-teman, ayo kita cari lagi yuk. Ada ondel-ondel lagi nggak ya? Wow, ada juga ternyata di sini teman-teman. Ada ondel-ondel pocong. Wow, ondel-ondel pocong warna biru dan warna hijau. Oke teman-teman, ayo kita selamatkan juga yuk ondel-ondelnya. Wow, kita taruh di tempat yang aman ya. Oke deh, coba kita cari lagi teman-teman. Apa ada ondel-ondel nggak ya? Coba kita cari ke sini teman-teman. Wow, ada apa nih? Ternyata Upin Ipin teman-teman. Wow, ada Upin Ipin. Oke deh teman-teman, ayo kita selamatkan juga ya Upin Ipinnya ya. Oke. Wow, ternyata ada Upin Ipin di sini teman-teman. Oke deh, kita taruh di tempat yang aman juga ya. Wow, oke deh teman-teman, pertualangan cukup sampai di sini ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke.